Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo ngarod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yebkas ti anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Albert, iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda natalgad apang gada. Day talaang tasaan ko amaliklikan ti uminom iti arak. Ket sapay lakuma, taday to'y apakasaritaak, ket pakaagsawan dagiti naayat adumdumngeg, iti daytoy adrama. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Albert. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, mangan ka na ko. Kasta ti kayat ko kada kayo, nanang. Nasikaso kayo kanya. Ata anak ka. Ay, madanag anak no kasta arabi ikat awan ka pa ay. Nag-happy-happy kami lang ni George. Ngamin, birthday na. Anak, delikado ti agmotor no kasta anak kainom ka. Mangrugi kayo manan. Mangan ka nga rudan anak ko. Taing kanto maturugan. Nakapunas ka mo't manong. Ingka ka di makimisa? Agkukuyog tayo na akadananang. Anya makimisa. Sayang lang ti oras ko dita. Manong, di kagsaritay ti kasta. Tati aldaw ti Domingo, ipaay tayo apara iti apo. No? Inparswa na tayo ti Diyos, tapno agdayaw ken kuana. Iso ano kasto a Domingo, intay kumamot makimisa Nagadugat nga mo na ya. Abak mo sa pa di pati nga agsermon iti simbahan. Kat sa dinuaro ti papanam, no di ka mapan makimisa. Awanin ti bibiyang mo. Ay, sige. Ngamne, manong. Saan ka kumaanabartak nga agmotor, Delikado dayta. Ibagbagak daytoy, takanayon ngamin anak kainom ka no kasta sumangpet ka. Nagadulakit din nga mo maya. Amok nga amom dagiti ibalbalakad mikan ka. Ngam gapu tamaag ka sa ano akayat atong palan. Ngamin, agari latati kinarawot mo iti ara. Apo, buwisit. Kunamlan, asino ka launay. Inton kun, matipab ka din na oras. Anya. Anta ka di pa kwartam, George. Amang ano kurang to inuman ta. Dapay. Ayos nga rin. O sige, banat nga rudan. Mayat gayam ti awan pa'y pamilyanan niya, pare. Awan pagparikutan. Awan na. Ang kasmula ko na di mo kaya ti agpamilya. Kasanon ni Margie? Sa bagay. Uradan ton pamilyak. O minumaklat ha. Sana dahi ta tilapad. Awan gayam. Kunam amapan mo sa rungkaran ita ni Margie. Ang agin inom tamatan. Kat mapantalat ta Ay ayatan nakday jay. Iso apaster ken natalat ta. Anya ti maypay ko, taimay kayo. Kan nakainom kayo pay. Sana bale. Saan kami mo't anabartek? Kailiw ka ngamin kat. Margie. Kaano ka di asong batam ni Albert? Matagtaganan na mangurura iti panang sumbat mo kenkwana.
Anya nga'y tinasayat amasakbayak, no bilang tasong batan ka, Albert. Ay, awan pag nanagamiti day ta, Margie. Ta, adamat pang gadak. Wen, adda pang gadam. Ngam, amin samot amat-mat gadam, kat ipan mo iti bisyo. Kas ita, nakainom kayo nga imay. Tunggal umay nakpasyaran, nakainom ka. Kuha, saan na balit ha? Ay, ayatan ka, Margie. Sigigit din, Margie. Sungbata mo ni Albert. Ungar. Nuwag kalasa kayo. Mangidonarak iti may sababoy. Timakunak kada kayo adwa, agbalbaliw kayon. Kan maysa, jak kayat nakainom kayo asumarongkar kanyak. Iso sige, mabalin yun timapan, kat baliwan nyo ti sumarongkar, inton saan kayo nakainom. Pasensya ka ni di kalman, ha? Kaya't kas makitam, sa anak kainom ng imay. Nasaya at mat. Margie, mano abulan na agar-aramakan ka. Ngam, aging kaita, di na pala sinumbatan. Amom ngamin, Albert, talaga adyak kayat ti lalaki amang nginom. Ken ad-adda adyak kayat ti manginom, apaki asawaak. Kaya't mga sawan, pakain na. No saan ka nga agbalbaliw? Saan ka asungbatan? No kasta, adanam namakan ka? Wen? Ngam kasi tinakunak, saan ka asungbatan aging gaadyak makita ti panagbaliw mo? Margie, Jak kayat ati agbalin nga asawak kat manginom. Iso ano kayat mo asungbatan ka? Agbalbaliw kan. mapan ka din makitsenda ita. Wan Manong, Mabit lang, taykan kayo di kwarta. Atoy. 5 gasot? Wain, igatang mo iti arak. Arak! Igatang ko amin dahito 5 gasot iti arak? Wain. Ha? Naglalay nga mo ngay. Syakit din tibaon mo gumatang iti arak mo. Kanya ti kukom ngay. Nasyak pa lang tibaon mo. Isumot lang nga mapan kayo di tiyendaan. Dagpawit ako. Ay, pakpakawan! Ditam! Sikat ti gumatang iti arak mo. Matoy nga ro tali magasot ko. Ay, saan ko ngay subli? Hinayon ko apakitsenda. Nah. Nagsaur ka. Ada na talga da panggadam. Ngamawan pa'y kontribusyon mo para iti kusina. Da kamilatan kanina ng tagas-gastos. Nagadukit din na sa umo na ya. Pudnumot! O sige, inako ni tiyandaan. Kat ti 5 gasot mo, igatang ko iti sidaan, tapno mairanod kami mat iti kwartam. Imbag tayo may ka, George. Huwag na. Tawan nga ro trabaho ta ita, ta Domingo. Aksya taman kiti. Sige At dawit ko nga arak. Oy, ayos nga ron nakasta. At dapayan pulutan na ginatang ko. Apo, may mayat manin ha. Sige, kadititan paraangan nga uminom, tanaparpariin. Hello, Beth. Kamusta kan? Agin inom kayo? Nabartak kayo pa yun? Apa nagbayag ka na kitsyenda, Bet? Saan alala ka ti makitsenda, Manong? Beth. Sika talaga ti kagarak. Umay ka kumasarungkaran. Anya? Umay naksarungkaran ngam agin inom kayo? Ha? Kan may sa? Jak kayat ti bartak a tao. Awan samot din inaman ta, pare. Naibusan. Huwag nga, pare. Saan kayo kadipay analpas nagsyashat? Nabartak kayo na. Bet, inka man kumatang iti arak. Ikan kayo di kwarta. Anya? Ay sus Manong. Nabartak kayo na. Kat si kamat Manong George, agawid kan ta nabartak kan. Owen, Beth. Tan nakababayin matkan ka. Ay, saan ka nga gawid, pare George? Maturog kan dito balay. Ay, bayamon maturog dito ni George, Beth. Inton bigatan nga agawid. Mga noan niya pa'y timapasama kan kwa na. Ngam nanang. Indumog nan itilamisaan. Uray ni Manong. Nagdumog mo tan. Ay, unay kat na dito'y adwan. Ala, bayamon. Saan abali taadada dito'y paraangan?
Ken adamet linong toy ayanda. Adamet agsumbangir ato gaw nga atid daw. Agilad dan tulat taditan. Ay, una yan ni Manong. Saan ama uma iti arak? Tsaklapat siyang timbagambet. Pudnumat ngamin anabartek kayo iti husto iti kalman, Manong. Kat indumog yulatan ka ni Manong George iti lamisaan. Ah, Idi kwan, inyila yulatan iti daga. ah. Kakaasi kami kanina ng anang bagkat kada kayo anang ipaidda iti tugaw. Aya. Ay na, Manong, sigurado, no adda asawam, agkonsumisyon na talaga ken ka. Tamalaksid abartek ka, di ka pa'y makatulong iti gastos iti kusina. Uray si kala kumamot agbayad iti silaw. Di kagdanag. Syakton timang bayad iti sumaro no abil. Imbagam day ta Wen. Namnamaak day ta. Nasken atumulong ka tadamat na talgad at trabahom. Saan la para iti bagim ti amom apanunutan. Wenen. Agsermon ka manin ako na. Abak mo pa'y ni Nanang. Ay, jakman amo ka ni Nanang, tadi nakapalagipan. Ngamsyak Manong, talaga masurunak iti aramid mo. Manginom ka. Huston sumanao ka. Ay, nagpadaan nyo lang ka ni George sa gayem mo. Agnakam kayon, talalakay kayon. Albert, anya ti maypay ko? Kwa, Margie. Umay ka lang sa rungkaran. Ay, talagamat nga awan gayam denggam asauan niya. Agat arak ka manan nga imay. Kwa ngamin, Margie. Saan ko ngamin na may katipanaginom ko itaharak? Pangasim ta, awaton ko man nakastoya. Anya? Kan may sa anak mo't adhaka sa tao. Dahito la pa naging inom ko diragsak ko. Ammom ka di Albert? Aday taarak ti puon ti kinadakas no dadduma. Irubo na ka dayta. Pakaigapuan dayta ti saan apagkikin na awatan. Adun dagiti nakita kakasta. Nangruna kada kayong agiinom. Agsasango kayong agtatagay. Sa inton kwan, adalabasit amadian na isawang ti kadwayo. Tagidaksen yun. Inton kwan, agbibinugbog kayon. At dapay mabagsol. Agpipinirak kayo iti ulo. Ay, puerak ta sa anak mo't kadakwada. Uray pay. Iso asika, Albert. No talaga nga ay ayatanak, agbaliw kan. Saan mo't aday dat importante ket tinas ken ket agin inayat ta. Naragsak ta. Ay, sa anak ang naragsak, no manginom ti agbalin anobyo. Ken ad-ad dapay asa anak ang naragsak, no ti pakiasawa ket manginom. Sa dino ti papa naman ako ket sumipngutan. Di talang ba nga barangay, Nanang? Apay, Ag-birthday ni Pare Victor. Tay, inanak ko iti bunyag ti putot na. Kaya tagaw awis. anya, rabiin Tay, anya ko man o Robin. Ket apay adi ka ag helmet. Saneng, itamat la bangera barangay ti papa na. Ag helmet ka Mabit lang ta inakalaan ti helmet mo. Saneng, Nanang. Sige, mabana ko. Sige lang pare. Ano ti arak? Uminom tayo Kakaiso nang italamanan nga kita ta. Huwag nga ron, pare. Busy kan sa kami nunay Iso di ka ba sumarong karmat dito ayan may. Bayan, pare. Umayak to. Kat agbalo nak to iti arak. Kastaman. Una, pare. Kandi kagdanag. Ta, mangbungunak to matan iti regalo kiti putot mo, anak ko iti bunyag. Uy. Kastaman pare. Uray may sa te kumparek no kasken ka. Lukat mo pare. Maturo ka mo tandete. Balaya. Nabartag ka. Sapayag motor ka may. Sak. Unay kan, pare. Ano di panagkunam kanyak? Nalayak nga motor, pare. Ala, no, kasate ko naman. Sige. Aganat ka, wan. Waray. Wan, pare. Awan pagdanagam kanyak.
Diya. Kasla ag kinam ti mata. Mga tulog ang sakit di. Pagtarak man kit titiag mo to. Tapno tara sa makadano na. Diyak mo na Gapu iti kinapartak ti panagpataray ko iti motor iti daydi agundaway. Diyak na siputan a kurbada gayaman. Ket nagdiretso ti motorsiklok iti kanal, Mr. Lonely. Imbaglangan tasa nagrabe ti sugat iti ulok. Saan kumanadangran ti ulok no nakahelmetak? Adu manen a sermon tinangeg ko iti kabsat ko. Ngem saan akon a nagtagtagari. Gapu ta husto amin nga imbagana. Daytoy man di kapadasak. Tuy pagayam mo, Albert. Agyamanak pagayam nga Albert iti impatulod mo a pakasaritaam. Ti adal dito'y pakasaritaam, saan tayo kumanga agmaneho anabartek. Ket no agmotor tayo, aghelmet tayo. Ken agaramat tayo kadagiti pangproteksyon. Kaskenan ti aghelmet. Uray pa'y asidaglaeng ti papanan tayo. Tadi tay ammo ti makuna a disgrasya. Ala, sapay la kuma, tadda na adal mo iti daytoy apakasaritaam, ken addamet na ibatim nga adal para kadagiti dumdumay. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam a nagpailingad itinagan nga Albert, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.